Ajde dok ti 3 sata onda kavu popijemo malo, to je češći pogledajmo ču ili nešto tako i onda to. Ajde, može, čao. A sad ćemo vidjeti ovo što ćemo ispiti. A šta sad u noći, autorotaciju? Dobro je. Dobra! Zakon. A šta je sad ovo bez motora sletio, jel? Da, on... Vidio je otišao već je dobio ono turu. Dobar je. Da se trebaš naučiti, recimo. A se vidiš u dvoranu, a ti rađe da se vidiš Svaka, da. Sve šta radi čovjek. Čuješ, pazi, jedan je tu opal s avionom, tak se zajebava. Čuli ovo, šta čovjek radi, ne moraš vjerovati. Ne, vjerojatno, da, to je vježba. Ja se još mučim, mislim, učit ću još sa nekim osnovnim stvari, ja sam opremljen. To prvi stvar letova sam ga tako porazbio, samo sam naručivao novo, to mi je dosta toga, pa sad lagano. A baš da vidite, ne vidio? Šta vidiš, onaj T-Rex, onaj 450 kada? Pa sigurno, pa mislim. Onaj mali, isto i on je malo. Da, sigurno. Jer robio vrag ne namjera, pa više ide to pokušao da ne. Jebo je majku, pa najbolji su u Hrvatskoj, ja vjerim. Pa čak i dalje. Znaš kaj, odi ja ti platim 2-3 kave, idemo tam pred MUP-ov aerodrom, to dela, heliodrom, da dečki vidio kak se leti s helikopterom. Ali ovo je Ja nemoguće. maloga, kak se zove, matka, stalno lovim, kad god je tu, ali nijak da se ulovimo. Mislim da je jučer prvi put došao nakon dugo vremena. A lovu zarađuju okolo, jedino. Opa! Ja? Malo si ga prenaglo, Ne, zapele rep u zemlju. A rep je. Sad ti već trava raste, moraš staviti. To slikaj, to će staviti na Jubito. Zapele rep u zemlju. Jesi postripal glavni zubac? Jesam.